Zani bafowethu, sanibonani. Bafowethu empilweni yazi sometimes kunezinto nje ekufuna ukuthi kwesinye isikhathi nje angizuveza konke. Singazivumeli. Singazivumeli nje noma kanjani ngoba yazi bafowethu na uliwa ugadlwa ngisho ubhede emsebenzini usazi ukuthi uyagadlwa. Those people abakugadlayo abakulwayo once ubonakalisa ukuthi wena emoyeni usulimele bebekuthakatha ngemithi bekwenzela wonke uvibe bekwenzela wonke amayela benqa. Uyabona nje ngikhuluma la nto ngisesigodlweni. Bafethu zikhune ngidibana nazo kodwa ngithi mina anginayo isolution ngaphandle komuthi ngoba uyabona umuntu akugadla yekela umkhohlwa gadla nawe. Angifuni ke mina nongivashela lesigodlweni ngicabanga ukuthi esinyisikhathi kunezinto mawulandeleleka ugadlwa uliwa nje yabo ngoba mase uliwa nengqondo yalala. Mangithe yenza lento abona mase zingqubuza zifuna ukushaya phansi ukushaya ngandlela zonke zikushaye futhi ubone ukuthi azilayekisa nale nyanga yakho ayingaphathi umuthi nje inkinga. Bafowethu semhlabeni la dlaleni umuthi uJesus wakho umbize ukhona uyaphila kodwa yabona mase ugadlwa ngempela esenza sho ukuthi bafuna unyathela phezulu kwakho. Ungibuze bafowethu akuncindi ukuqunywe udliwe izinduku zangempela wangithi nabageje ngoDisemba ephasika sekuyinhlanhla. Bafowethu ngilapha esigodlweni kodwa ke ngakusho solo nje kusile ngidila nezinto lezinzima kakhulu kodwa ngiselile ijaji lamajaji uSolomon akunalutho azoyenza usohlezi nje uthakathiwe nje uqilazile. Bafowethu wazi wanzima emhlabeni.